Ar koi ni phain koi rapor ni Singhason constituency ke parlo Thekarajan PS along APHLC asong ahin pen 6 schedule awareness kam ma joining amai ke padupon Maya long aluhi sarpo aman pen APHLC amai phu jai kathar Central Committee pen ake hai Rajan Timung Samson Teron Angtong Ingti Kursing Timung Prodip Be lapen Singhason constituency amai phu Lawrence Timung Women Wing samai phi Junali Teron Pi Chunbang Junali Tok BP lapen GB SGB pen Chenglok Singhason APHLC Klembang phu Klembang Phietum Chitongdun Bangso amai long sivo timung ahin pen si mai jupa hem phupon mai cheng chia prang aluhi sarpo mate APHLC amai phu ake haija ai kathar apan kangthum karni asaita padopon Bangso amai long Singhason Youth Wings amai phu ake hai Elvin ke up ahin pensi aluhi ke pachini pon pen ke don proxy cap aratatum APHLC along chipa ogdun News Desk report TK News Anti-Corruption Youth Power of Assam atum pherangkya mai kepha Nilip MSC constituency ke parlo Anti-Corruption Youth Power of Assam amaipu Mahindra Kathar amethang ahem koilamati along pherangkya mai kephapon Nilip arlo arphek amohor hinido lapen KAC along arphek amohor aphan kachu hangdu natumaphan aphai ke ongnai atumaphan si mohor piponanji pusi KAC keja atumaphan pachinipon laswa teng kalidet pulote RTI sitami jognang kok poputa pachinipon lapen kiduk ke lak atumsi arphek katiki arphek ke sat atum ke ong lasi katiki atumaphan ta mesen ador pen piponanji puta pachinipon mohor atum rong along ke nam ke sika kep pen nampo ako mohor atum kacho jor thuke sika pharoi sira phokep an lasi keklemvek atuma phanta mesen ador piponanji pusi anti corruption youth power of Assam amai phupen pachini bon chuki hola pen Philip Tiso TK News nilitum anti corruption youth power Assam kachari nili dorbagri sochena na tinta homosti long president Mahendra Kathar lo nilihin pen kaniyedam yalam mate kethana milabang lalo Ladak nilibarlo nilibang kangalong mohor duita hini do asila baso hini mohor lam hutha asau nili kini yedam yephan se pherake thengno arjablo Ladak mohor along tenda ke chupido na tum nalet mapak setame komat bang se highest bid ma labhan se ki pinaye arai do sarkar pen aro teng polotante kumase highest bidder ma labhan si pinai lasi nili tum kichuni ridun ta lalo highest bidder koman ma labhan nang pipinon lapen ladak rong rup arlo lam ke nili tum si chini lo athe kidu ke boy da tum si kachu saji lapen apar ke non usomar tum kapachari abar sai ka re kone admission bupo so lahai abar sai ka be se lahai kam choklami na sei ador kijum hekpen kipipi da dia phansi ni to hin pen chuni re dulo ladak rongaru yo si sika cap secret sia cap ador pen namlo liputante kisan ko ana kiduk kisung ingsu arhang ajo se gidam se chosa ji usomar ki bigi theto se latum phan injisu nai mohor pur chipu po alang tomo bang nambon po sika cap krip ho lape mo ke yori bang ke pharoi sita ho ba pharoi sa phokep to ho jola puson nasi rong ro phan chinek ne pin pen alang ne tum mohor ma atum kachari to stami langpon pe menangi lalo lapen isialam ako puthudam kangtung lalo koman ma highest bidder la highest bidder phan pivek nai posi ni to he pen ke jongdam theblo lapen highest bidder phan si pipe dat ba pipon pe pulutang te la ke RTI sita ke jog ja right do aposi ni to hin pen churi ribang lalo highest bidar phanam pipino anu tangte rong rup kaddo ka ya to handa me pache lang pon na la solo ko ni to stan me ako chirap dun thupo setame highest bidar phanam se pipon pe liputang te RTI setame mo jopondet ji ason se angring dolo la sini tum ahin pen ke churi ribang lalo rong rup phan kidu gala atom han oniari la pen council kachari CMM ake thegi ding tom hata kachuni rilo highest bidar phansi nang pipi ponong pursi tin duita homostay phan
Nijang Karbi Anglong Lakha Kithom Chinthong MSC constituency ke parlo Mukindur LP school alo thanbang phi Pinky Khataniar achiklo lo than thesi sarkar pen kipi abainong chuenbom Pinky Khataniar apoke Nipen Khataniar aprang hamren krong trok malom sido bon sitame alangli Guwahati arong so pidam juipen hadaksi kedo ke thaktame pathirsi achor arup do etpen non asopi Pinky Khataniar abang Karbi Anglong along rialong thanbang aboreng anghoy chipalong jiaphan hamren Soyalia Sorpu Chekrongsi Kedamtang Aruni Phai Kripli Surihini Rengkore Hini Arni Mukindur LP School along join lo Halabangso Arni Pen Damjui Pen Loke Thanji Kalisi Mukindur LP School SMC Atumaphan Apharlo Tame Chojordetlo Atheke SMC Penta Abatai Batai Lamhoi PC Chiklo John Pli Ador Maha Pipedet Ajok Puthot SMC along Wangsi Dia Chohangpen Lothan Pame Popu Chechaksi Puthot SMC Atumtame Diasi Abainong Kipiji Aphan Ridak Chipidunsi Palong Pilo Lapen Apituke Wangwe Pin Ason Cheplang Tanglo Pusi Mukindur SMC Thanbang Lapen Haladak Kedo Cheroktok Aradatum Ninjepon Non lapuson si kachiplang lo labangso Pinky Khataniar abang lo kacharli aklim somar akayalong kijui mate akai kanahok ji asai anathusi dambo mason atheke higher authority pen chenglok BMC BPEO CRC atum apong inquiry wangdet pen non puan ta thangnat kichunpon theklong lepusi hadak arat lapen headmaster abang thanpachini lo tangte labangso apong inquiry alo report kodaksi kibir chok lo puta hadak cheroktok aradatum manghu pronglo quality education ke aphita aphipiklang non lapuson si cheplang bom pulote ke chea sophan thanbang asai kipike quality education kipije phan ke mangmun anta heman no pu anlo chinthong ahawar chotkali non lapuson klim somaratum phan lo ke than the alam ki ke klang ke jesimet pet ke alam ke thoi ke do Akeche ke bea sophan lo than bang appointment rong arloa school along pipo anke latum kedo ke thak kasik sakpen inglong pupathesi do thekthei pupen penang analo than bang atum damde datiti lapen penang anatum ke join dam pen putho transfer chepon det lapuson dopik lake ahok alam binonglo Karbi Anglong Autonomous Council anghoi kacharia tumpen chenglok KAC Education in Charge EM Richard Tokbi lapen local MSC atum chelangdun pameme banga khaya phan RD Pidun Rong Pulote Ladakh Henlo Kichok Cheke Lapen Anparta KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangtame Kecheke Beatuma Phan Lo Thanbang Aboreng Anghoi Pipon Pe Pen Methang Khai Hejan Mate Inglonga Khai Hejan Boreng Avar Sai Pipon Puasonte Pusi Kado Kawe Karbi Anglong Aratame Aning Hangrinti Atheke Karbi Anglong ke Natne Ben ke bang Kecheke Bea So Phan Kali Pusi Hadak Cherok Tok Abang Phupen Birtanang Pale News Report TK News Jua May Mahar 14 তাৰিখে সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে শ্ৰীমতী পিংকি খাতুনিয়াৰ জইন কৰিছিল কিন্তু জইন কৰাৰ পৰা তেখেতে বিদ্যালয়লৈ অহা নাই আহিছিল জুন মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখ এই দুদিন আহিছিলে আহি পেলাই আকৌ নাহিলে নহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগষ্ট মাহত লাষ্ট সপ্তাহত আমাৰ মেনেজিং কমিটি হৈ এখন ৰিপৰ্ট লিখিলো ৰিপৰ্টটো দিলো তাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট মতে অফিচৰ মানুহবিলাকে হেৰি পেহেলাপ কৰিলে দৰমহা বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ অফিচত গৈ পেলাই অফিচৰ পৰা এনেকৈ ক'লে বোলে যে আমাৰ আপোনাৰ SMCৰ কমিটি লক কৰিবলৈ যাব স্কুলত গৈ তাই অফিচৰ বোলে মিনিং কমিটিয়ে কি কৰে মিনিং কমিটিয়ে জানে বুলি ক'লে তাৰপিছত মিনিং কমিটিৰ লগত সি আলোচনা বহি যে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে যে এবাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰক এবাৰ কাৰণে মোক মাফ কৰক যে দৰমহাটো মোক দিবলৈ আপোনালোকে সহি কৰিব লাগিব এই বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি মিনিং কমিটি আলোচনা বহি লৈ কি কৰা যায় বুলি লাষ্টত সিদ্ধান্ত ললো যে প্ৰথমবাৰৰ ৰিপৰ্টটো আমি তেতিয়ালে খুলি দিওঁ দৰমহাটো পাওক বুলি তাৰপিছত সহি কৰিলো আমাৰ SMCৰ কমিটিয়ে
চহী কৰিলোঁ দৰমহা পালে নে নাই জানো কিন্তু আমি ৰিপৰ্টটো দিলোঁ চহী কৰিলোঁ দৰমহা দিবলৈ তাৰ পাছৰ পৰাতো অহা নাই তাৰপিছত আকৌ 2-3 সপ্তাহৰ পাছত আমাৰ CRC আহিলে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ CRC 2 সপ্তাহৰ পাছত CRCৰ পাছত 2 সপ্তাহৰ পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা BMC আৰু বিল এছিষ্টেণ্ট CRC BPO বাইদেউ সিহঁতে আকৌ আহিলে অহাৰ পিছত সিহঁতে যোৱাৰ পাছত আকৌ 2 সপ্তাহমান পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা ইনকুৱাৰী আকৌ লাষ্ট মানে শেহতীয়া ৰিপৰ্টটো ল'ম বুলি পেলাই আহিলে সেই তেতিয়াও এছিষ্টেণ্টজনীক লগ নোপোৱাত সিহঁতে ৰিপৰ্টখিনি লিখিলে যে ইমান দিন অহা নাই ইমান মাহত অহা নাই Nilo tum kesung la son lo sir mane ne dak mungkin 2 LP school long SMC long presiden lo le tum kesung ke nil tum la baido alam lo assistant lo se lo baido men ke khatun pinky khatunia la asor bang Guwahati sedopo alam ke la dak school nangajon ke Klion pli por dulu. Dulu là sẽ long ăn ta vàng vậy. Là sẽ school smart jo thek long lo nang le tum ta sung pik lo cha li kai ta son se nang man lo. Okay. Nó sẽ có son mà nó tum kaman thai ji. Antel là cái này school là cái này tung cái chini ni mà inspector cái chini ni mà hay. Inspector ta vàng lo bata hin thom vàng alo là da. Nanta angke ko sondong kap sonilo ne anta mala inspector tum BPO tum ta wang lo ke sala baido tum pinita bang pilu kai ta da inquiry tum wang lo son ne lo tum ta son bang ching wai lo ne hai oi wang về piên là baido bang ke लोग थान अतिचार ना तोल ऑफिस में अंके ना तोलो खतनिया बाइडो से ना तोल है अमाला तुम निकान पेने ये निकान के प्लेन फाल लो जक्लोन ट्रक्सी बाग दलो सता वांग वे पिन में ला सो इंक्वायरी वांग लो ऑफिस में ला सो ऑफिस में इंक्वायरी के वांग आलम थे बांके जे मास्टर मंडल बांके नॉन स्टैंड बांग चौक से पुसे बांग इंक्वायरी वांग बमलो सेने तुम ला कमिटी FC तुम ता Chitong dun lo la se ko sona masar na la tu office pen klem ling lo bulot na tu na lening hang lo na tu committee sar se ke thelo ke tong te puni tu committee tu FC tu cuma thalo tong te kori pu meeting che pha si suspend di ko lo dorma pe long le de lo pha dorma pe long le lo aphi bang ke na chone ri lo dipu alo chu paklang am lo la CM ye ma to pen ko pi ne chin ki dam lo an ke dak bang flon thu yo lo to dorma long lo pote dak dorma long lo so dorma long bang la tum pen aro wang thu thele lo ta age CM bang la non bi kro bang nang phal he na korea tum la son flok ta flok yok ngate suspend ta bi flok ta flok la son bang chok chelo cha dak chingki chu pak keng lo ni tum di phu long ta di phu dam lo pe chingki chi wa chu pak keng lo chok lo start chu pak keng era phita na anta wang ve la se la lili